Iyo kay pani pora rakso kala kon bombeyo wan ki sanan kan ko wan ki sabun man legan tane lagnan kan ye wan ki kayong gabna karyong gabna wan ki speaker yung song ko kusanet kan chorus wan ki song bung level yang song bung kan chorus wan ki sabun man chon wo sang che pagla belang kagna marang ranmat program Usuhn Rahn baca station pan kabese out of police plug Riech out of police plug. The Chile is a pono, Rigatri is a girl, Sancher Lawn, arrested key, perhaps a one bombe. The Chile is a kisu, Usuhn Norman, arrested key, Subao Chincha, or an Azapon and a weapon. The Chile is a tuao, Ratni Jonathan, arrested key, Socho Yapako driver, men Yasuma Chaja, or an Azap, Pon and weapon. Narisek tuaw bil Chani Gabriel arrested ki sukaw chin changa koran sa kolon way pokon o bil katirak ta me changa sa ko mi pan sa sa ko way o changa koran sa kolon way pokon ni July silisa ye chray kan me pachawan arrested Melchor Joseph Jr. arrested ki Kaunabak Jaylin Paulus arrested ki sukaw chin changa koran sa kolon way pokon Masako Kisakawa arrested ki Sugaw Chinchanga mo na sa polo ng Webokon. Usuhn Rahn arrested ki chingole sa kaway mo sa silip ng Webokon. Bilgati nagtama chingole sa kaway nagkatta po ng Webokon. James Peter arrested ki bil chingole sa kaway magkatta po ng Webokon. Lawrence ata arrested ki Kaunabak. Nisilisa kayo iya charay ka may pachawan arrested. James Simon arrested ki Kaunabak. O Tarrant Chan arrested ki chingole sa kaway was silip ng Webokon. Ni ako seo ye churai kan me pachawan arrested. Minas Patak arrested ki changa ko ran sa pon ng Webokon o soja chingol driver license o sugaw chin changa ko ran sa pon ng Webokon. J. Boy Philip arrested ki chingole sa kaway pa ng Sampar. J. Bernardus arrested ki chingole sa kaway pa ng Sampar. M.J. Agustin arrested ki chingole sa kaway pa ng Sampar. Andres Irons arrested ki chingole sa kaway pa ng Sampar. O Justin Atley arrested ki Kaunabak o bil chingole sa kaway pa ng Sampar. Nariyaw aramasman na pachawan arrested chingole ati Medrina Robert arrested ki sukaw chinchanga ko rin sa polo Webokon o bil katirak tama mi paano siya sa kaway o siyanga ko rin sa polo ng Webokon. Out of police blotter match mesansan o iman pachawan kulyanti public safety o ipiluya pagbangkay o Webokon. Ranwatch ay sansan na rapukach once to sa PBT ang topay na neo mo kitong so mesansan mo register so ito may panang stosa paisa met baka sa layang chay mo one chochon stosa may mimi pompi ang suwat so ito mga iyang chay ka tsaka po na niyan so kan stosa kan mukmukit pagpag yaw yung right driver kan baban tsaka ako na sa po na Webokon irailan check sarikan niyan so marapan ko sa chiliponan pues sansan man yisa kin som what's school ban chapta o pagpag yaw yung karusian ng jagat for chen or right post an right menlaw o kanayang por tapano lo isang ramastan pito wache right sarikan maging kotse an kumain check an so makonang sto sa kanuti kumain kotse yaraman yan lucho o coach pues sto sa kan to kay kumain maulian ti paluwat kuya chungal kapangkalangan o physics age kuya kumain Kapeso ko check sansan dan wewe o sansan yang Webokon nan pompi nan radio o bil kapungang nono kano papa kan apel kala ko iso ko kuchus mau yaw yang paling sang yan so me program cipta electoral kala ngubur kanusia era chungal sa kan ranwatch kaselelia